Делегациони nga Maqedonia e Veriut I udhëhequr nga kryeparlamentari Afrim Gashi po qëndron në Vatikan dhe Rom në kuadër të manifestimit tradicional për Shën Kirilin dhe Metodin. Në kuadër të vizitës, Gashi zhvilloi takime edhe me Papa Leon XIV në Selinë e Shenjtë dhe me Pietro Parolin, sekretarin shtetëror të Selisë së Shenjtë. Vizita po zhvillohet në simbolikën e traditës, dialogut dhe respektit ndërfetar. Релациите помеѓу нашите две држави се безпрекорни, во највисоко можно ниво и гледаме можност како во иднина да ги подобриме и зацврстиме овие односи. Секако напоменавме дека двата клучни столба на нашите релации се засниваат на чествувањето на Свети Кирил и Методи, исто така и мајка Тереза како една од личностите кои ги побрзува овие две престолнини. Посетата е значајна во насока на чествување на светите браќа Кирил и Методи. Кирил и Методија, заедничкото присуство на координаторите на пратеничките групи ја покажува и заедништвото со кое што сме дојдени тука да пратиме порака на соработка и заеднички подобрување на состојбите во државата. Собранието денеска преку заедништво покажува за важноста на се словенските просветители, меѓутоа и оваа средба која што денеска имавме заедно со папата покажува за продолжување на нашите взаемни односи и врски како и меѓусебната поддршка. Përkujtimi në nder të Shën Kirilit do të mbahet nesër në Bazilikën San Clemente në Rom, ku delegacioni me klerik të Kishës Ortodokse Maqedonase të udhëhequr nga kryepeshkopi I Ohrit dhe I Maqedonisë Hiresia e tij Stefan do të mbajnë lutje përkujtimore pranvarit të shejtorit dhe krijuesit të alfabetit slav. Për televizionin 21 nga Vatikani, Almedina Ismaili.